sama-sama hormat. Isi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak. Periksa kerapian PDH sebelah situ. Sekali bagus, selesai. Maka dari itu dihitung. Periksa kerapian. Mulai. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Yang mendahului. Ya, laporan aja. 1, 1, 2, 2. Periksa kerapian. Siap. Mulai. 1, 1, 2, 2. Periksa kerapian. Mulai. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap. Selesai. Siap. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak. Line up. Ready, 2, 4, 1, press. 2, ready, 2, 4, press.
Duty officer. One! Shoot! Ready! Two! Muka ganti ka ugapi ka. Galis garno. YouTube kali. Tatat sa.
now with our activities today. Let us pray together according to our belief and religion. Praise be. Praise is our Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen